Ідэя музычна-паэтычнага конкурсу на замежных мовах нарадзілася 12 гадоў таму. Праўда, на пачатку ў ім прымалі ўдзел толькі старшакласнікі. Малодшыя вучні, якія не менш за старэйшых жадалі здзівіць сваім вымаўленнем на замежных мовах, былі хіба што ў якасці гасцей. 6 гадоў таму арганізатары вырашылі вылучыць іх у асобны конкурс. І не прагадалі. З кожным разам колькасць удзельнікаў павялічваецца, больш насычнай становіцца і палітра моў, якія гучаць у конкурсе. В этом году у нас представлено, во-первых, 8 языков. Участников, вы знаете, я подсчитывала 368 детей, 15 учителей и 6 родителей. Во-первых, цель повышения мотивации к изучению иностранного языка, раскрытие творческого потенциала как детей, так и учителей. Дальше вот то, что мы сделали семейные выступления, это приблизить, сделать родителей нашими друзьями. Што вывучэнне замежнай мовы справа і цікавая і карысная, удзельнікам конкурсу тлумачыць не трэба. Вучні дзіцячага сада школы номер 1 на пытанне, ці складана вывучаць замежную мову, сходу гавораць: гэта цікава. Мне очень нравится он, потому что пригодится в жизни дальше. Мне очень нравится, потому что я хочу поехать в Англию. Для чего вообще нужно изучать иностранные языки? Чтобы общаться с другими людьми и понимать их. Традыцыйна гучаць з конкурснай сцэны англійская, нямецкая, французская, іспанская, польская мовы. Сёлета ўпершыню да іх далучыліся партугальская, украінская і кітайская. Вучні сярэдняй школы номер 7 кітайскую мову вывучаюць ужо другі год. На самых розных узроўнях, ад абавязковага урока да факультатыву, у залежнасці ад пажаданняў. Это у нас обязательный урок. Мы его начали изучать с 5 класса, программа 3 класса. А сейчас мы в 6 и учим 4 программу. Он очень интересный, очень красиво произносится. Я у Беларусі працую з верасня, і мне здаецца, што беларускім дзецям падабаецца вывучэнне кітайскай мовы. Так, яна вельмі моцна адрозніваецца ад рускай. Але каб дзецям не складана было вывучаць такую далёкую мову, я імкнуся падбіраць спецыяльную методыку. І ўсё атрымліваецца. Соло, дуэты, трыа і ансамблі, кампазіцыі, вершы. Намінацый у конкурсе шмат. Побач з вучнямі на сцэне і настаўнікі. Папулярнасць атрымала і новая намінацыя «Сямейны дуэт». Английский учила в школе когда-то, но из заточки пришлось еще раз все повторять и все учить. Ну и получился такой у нас семейный дуэт. Главное азарт и терпение выучить, чтобы эту песню, чтобы выступить. Это очень сильно объединяет и соединяет с детьми своими. И когда ты вместе с ним занимаешься творчеством, это очень полезно. Вот эти вот минутки творчества нам и помогают как бы быть ближе. Свята замежнай мовы і музыкі, як і належыць конкурсу, вызначыла лепшых. Дыпломамі рознай ступені ва ўсіх намінацыях былі адзначаны 24 творчыя нумары. Ну а ўладальнікаў гран-пры двое – вучаніца 7-й школы Софія Рустамова і вучаніца 30-й школы Ксенія Селязнёва. Людмила Салдзіна, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».